Mula na may tamane kau mikti siwa hem noka. Hymn number 152. 152. Ma pulan yanjido. Hymn number 315. 315. Mawe kianga.
nang moi he man lan ilaya hymn number 470 Tawa Jisuli
kan bu ayong bua e patau bu nemeng kama teman cham sayong yang lokha Mula na namay, Hem lo ko tambu Praise Worship Team de akong min ma puna yabu mong mayabu do ngau chena tamnang. Tau chinda wang chimpa ang bu teman pai tenyin bu speaker chenau Homang Youth Secretary KBBP. Yino na ang bu teman pai Reverend Yumbam Wea Puminok Soching, Orden Ministers Lan, KBCM members Amelan. Aduki hibak amay iyan amay kawang atumanda. Pautika lamwaya pay bujingna sa kawang bada minyong paha. Tanyi
KBBP Mission Day of Prayer taidam ma maidam yalakina sa aushin oyen o mengunang moilanda pumenok sucing min ma punayabu mongmayabu atau ngau China tamnang moilan cembu kaya tanyi bu taidam ma muhiman bu taidam ayong China menglak sa mongham ayong menang teman baik tu, taidam panpa sakin memang kau ngau jatuh ki egening, lahuya hangi kanbu teman de apa pa, tau pa teman de kawang hayim senyik, hayanga teman haka ngonang, kadong nyua teman hangna yesing bu si se ima, kadong nyua ising. Ibu ba anu cai bulan muilan de kawang muiman pa. Tani chuna dalak taidam hatoki e hoguning. KBBB Mission Day of Prayer taidam. Ni 22nd February 2026. Hibak 10:30 AM. Ngaumik kawang kanbu ningtoi. 1 John chapter 3 verse 1. John chapter 21 verse 15 to 19. Speaker Chenao Homang Youth Secretary KBBB. Akung walak Paje Simon Tigon. Program number jatuh mana sodabu. Program number ni tuiwang ayoblak nyuma ngunying sosanyu. Program number 3 hengbu ngau ilak Paje M Pangnye ex Mission Board Chairman. 4 hem kaya ngaulan Brigade A Pumanok Choir Brigade B St. Thomas Mission in Church Chairman. 5 KBB Mission Chiang Iyang Yopu Wulak Reverend H. Moba Pastor. 6 Tobu Salak Pastor. 7 Kawangau Ya Apelak Speaker. 8 Toy Timna Loklak Hem number 159 Wangai Sundo. 9 Toy Timna Yoblak Akung. NB Singnatam Mungaulan Chama KBB ni it calendar mangobukia February 22 ni KBBB Mission Day of Prayer sa Fanayabu taidam ngonang ni tau ni yoi monglong moi tau ni yoi monglong da KBBB Mission to show da wong chambu haulak chine yoi da kawang moheman bu singhingin ya apaigai tani teman bai cholak taidam aduki ngonang taidam hang obukia program number ni tuiwang yoblak china se nyuma ngunying sosan yuda hibak ebadam nang mulan nak mai tanya ibu taidam lili kau yang tefan fa wong yu atau yu pui bag ya kening yo pa ejau yang yen kau wong opa nang enu kat dalan tuman dan nang sepsi buwe hadau hipak mai ayan mai tuman da fa tamu chingne awang ne nang da menyong bu fa buwe ma bu kat dalan ne hadau kibu yen hipak mai to yo okpe takasang bu pai mong sang mong myang bu pai ngok nang yang pui upa imandu toloy may mong may nangafa tamsi. Hayang iyan hibak may nangafa yang pwede. Nang kimching yata ito ba? O yan no sin wili saksi ngok nang. Iman yan do nguy kalak hibak may nang kimching te ito na tamsi. Tubay jamjangwan ba kawang. Tinyi hadaw nang achaw kimching may. Nang kadalan sepa jimyang nang menyong lak ne. KBBB. Mission taidam iyong cha timangok nang. Hado taidam chungpa mo wuyang ta angau lak lok le lak semelam pi kong kimumakawang nang umbungo fa hayang nang sosan ba kaya nang ngau fe fe na hangi ba ngau lak china sa tim ya bai ie tim bo bai samai sa kawang nang amoy mana tamsi
hayanga Bible pang halan tumano nang ngau cha yanga moi hemanya ayalak ne tuman moi lan phai kawang nang ombungo fase tinyi linglak tuiso ayalan khong kimbu wang dang kawang nang yak ta fana phai nang mai bu wong ala yuwe chi sumen me yo poi dolana se yo pa nang monga yo amen. Akong ma tôi wang ayo pun yu nyuma de minyong panang nang ayen nang tôi sido kawang yelak pa muy mansi sa item number 11 hyang bungau ilak pa JM pangyay ex mission board chairman sa pa de hipak ebadam nang Walanda namay. Isang mo na po chongba speaker. Haga siyang agenda wang sampay yelo ang mo doon pay Reverend Pastor. Haga siyang jemu dabo Christian Amelan. Ayan hebak china teman mula na kawang bada mayong pa. Haga siyang hada ba program konyak baptist pangchim pumunak pangchim timbu mission prayer program ayong adu hada ba. Hiyang mga wala china sa pada mo da 약종 몰란데 몽매낭 가왕 예라고 모이만시 하도 행붕아우 시원데 항이쟁 이네베세 능딜락 항우이랑 항네 하도 이수 마이부쟁 하이 행낙네 nga이랑 알로람 유 마부마 담만에 행헬락 망원랑 행모드니야 미신 쟁 이데보다 이수 미신 쟁 담만에 예락버 차울룬 달락 하루 쟁 담만에 예락버 나올락 소코로 몽모다와 하도 이수 쟁 이수 미신 쟁 예락버 ngawning ngangneng isu mission jeng iwanda ido ibu jigemlak khondang we ido jigemlak hadabalam hadabailam mo jigemlak yang boy tamana hibaklau iya ba short mengla jenis habalam hagang ngaw denang isu mission jeng iwanda isu pau nyu chong ma mosa wa pu yan hongdam buga kata ahau haga hongdam do se isu ngabu hadau chiang teman mulan hadau chiang ata linglak na ngonang hadau chiang hong bu me America mission na hadau teman da hada phadam yang ge hege chiang hadau ya apa ya ling balan ma ling awang balan sanga soshi yogi sang boda ngang religion hege chiang social moni me iman cham ke amugaya ta khong okupaya hada banyoeng we teman we benang hada ba yapan ngoi teman wei berang dokhe teman nu hada ma yapan yang teman ba shu ba yapan ma teman nu taila ka hada teman du so hangga mosa wa pu yan hong dam bu ga hangga kata ahao yong dam do sa isu ibusi sigma obe Israelan chan buka do kenan da daya bai hawan da hor kadang kaya taya atak yang jing kaya muap hado kaya dai wanda imana yenan bungai meaning kawang kaya isegma mosa kaya iman ngau yang ge iman hasen woi bai bu kenan ka doktor Egypt bu kenan da tiny si uda iman kawang hagsiang mosa de yemai bu iman ngau yang ge Dokhe mahai ngai usi si wanda hawanda kawang suhing baibu bu jaskun yangi suon bugaya mabu kadanda da wachot hege siang liangge Israelana dokhe ma Israelan mosa jang da bai ai woiba kawang sisum hege siang nang sisum teman enu yangi dokhe ma teman mebu hada pu hada ya de la ching se kawang de tongai siban de mosa kawang de yobo to yang ge tongwan de kawang hang ge usi meng si bu puja sakpanyan phai ling do hege siang hado sem dang mo chu do se hege yang ge do kai mosa wa sakpanyan phai puja ling hege siang hado wa sem atang ma yong dam mabu da hoi ma kada da pu chut yang ge pu chut wan de
ฮัดเอาเสียมตังมาบูยันปูดเลยสังกัดมาบูยันยังเกยันเดายังเกฮัดเอากี้ฮัดเอายันปูดอะไรก็มาเอมันลิฮัสบูเฮียงบอยยันปูดเลยจึงเสเอมันน่ะยันเดายังเกแต่ก็มาอิสุอีบูหังเกโมซายันปูหงดำฮัดเอาก็กัดอาหงดำดอกกัดเอาอยู่มาละกัดเอาอยู่ยังไม่ละกัดเอาอยู่ว่าฮัดเอายังไม่ละลียังเงมงหิมจึงจาร์แต่ละอาจีบมงยิหิมจึงโมโลวันเดแต่ละงบจึงนั่นเสฮัดเอากัดอาหงดำดอกเฮกเสียงอีเดลัยเวลาเอเซียยันเดาลักอีมาบูยันเดาลักแต่ขึ้นมาแต่วันมูลานิโยฮัดเอามาคงจะมางวนังผู้ไม่นกพังเมื่อโยคงจะมาอนุเลี้ยงงอนฮักกิบมาไว้แต่มันในเรื่องลักปัญญูลมเปล่าลมคงจะเป็น believers mission กิบูเตจมคงกิบู friends mission กิบู and many others ฮัดเอากี่แต่มันในยังฮัดเอาผู้ไม่นกพังเมื่อคริสต์ตัวเลี้ยงแต่มันใน comfort zone มองนังกี่แต่มันในยงเนี่ยเล่นมองนังกี่เฮียงบุยมาบุกันลันวังยามงอนังมาบุกันลันอนุตกให้งอนังฮักกิบุลันเดอิสุยันนังจ้าแต่ขึ้นมานมาโนฮะวังไงจะไปกี่วังไงเล่มยูมิเกมฮะเสหัวดำลักเหนียวดำลักแต่มันด้วยเสวสางวยเขาวังเวยวินะฮัดได้ไปอยากพันงวยแต่มันอังนังหังสินมงไม่ลักสีเฮียงบุยมาบุกันลันนะวังยามงอขึ้นมาฮัลันเดเหนียวดำลักฮัลันเดวังไงหัวดำลักฮัดได้ว่าแต่มันด้วยเสวยังเสฮัดได้ยิลักเปอใจดำนังกี่เรายังเอาลักชอบวันเอาเอาลักฮัลันก็ยังก็ตัวเกิมเนลายจ่าอีกหนึ่งชนอพงปันงาปลีเมื่องอยะให้ยังตัวนมันเพยงอหนึ่งบูเมยิงอกมาหังกกุยอเล็กเยเล็กอกฮัดเอากีเพยยิงอกมานมันโนอเล็กเยเล็กลักดอกเขมากาวังมงอยยังกาวังเมื่อจวนยังตมันโนมวยลันเอเล็กเล็กบุเมยบขึ้นบุเมลกเลยบุเมงาชาบุเมจึงยังเมฮาเลยเมออฟฟิศเมสมบัติสมยูเพจ่าเพวันเดนีเพวันเดกวังบุกตีเสวากวังมองบุกงหัสฮัดมูลันเดแหงดำดังมูลันเดกวังไม่มันพอ thank you program ma mong ham pha bu kia taman pai hyang bu ngao pa je kaya sing ngo bu tok ta khoi nya ya mu sa bu ngao ma ya pa nya yang taman de nyau dam yang ge nang ayen nang tu se da ka wang yelak pa moi man si program number 4 hem kaya ngao lan bracket a pumunok khoyer sa awang na pumunok khoyer lan de hong pa nang bracket em ngo bu kia pumunok khoyer lan de hem nok lak jin ne se hipak e bedam nang
미조 코어 벤다 서마이사 로코담부 부문옥 코어다 민용 바부 ane mongmaya bodo ngau chana damnang program number nga KBP mission chiang iyang ayoblak Reverend H Moba pastor sa new mother hipak ebadamnang Ishibu tnibu teman KBP mission dia prayer jongpa hayang teman fai tome pangchim kaya tni hado daidam konyong ole lak jingnese shunbu jaino hongmang yopakema taisoma teman fai konyoba e pone yahu bungonang bumenok so chingkaya Tao kama chay now humang nang jam yung lak jine si dong nang. KBBB staff lan yome iyo experience paibu hayang a finance department tuiling a paibu now si jang onang. Every 5 years paime staff lan reshuffle na miyang bu wang lam ngonang hayang a hengo yobe shubu yapandal layang a tuiso nyinga dambu yome. Tening daman fay Chino homang ia youth secretary ne konyak pangchim pumanok church council kaya hadau kia ngyang thapma e tui show youth secretary ne ya approve na myangbu hadau ngonang tau kama tini e teman phai youth secretary ne ongbu awang ba ngonang hayang teman de konyo damlang ngonang tau pumanok so chingkaya Youth Secretary Paibu, Mongmay Pony Ahingaucha, Palakchin Timonang. Youth Secretary Ala Paibu Gaya. Alo Pumanok Landa, Youth Land Nga, Nyukwanda, KBCM, the 15 year lakse. Hado kia tinglak nang tui show me o KBCM maidam yalak opportunity mo o KBCM maidam yalak tau jing ne nan me KBCM youth lan gaya wang bu shine KBBB youth ministry de support na menglak anu KBBB youth ministry gaya o KBCM ma pumanok lan ibu yoma jana yichi ine si ma 30 sinne 50 sen na jaja ma ilak na ngai nang tau jing na youth lande konyak kadalan tangsim lande opportunities ma pha bu yoma KBCM do heki nang leadership phang ma pha gayo se tau chai dam nang taman phai dama ibe hamlok lak jing na so ong bu nawani ngonang MDC bu tau kama imni hamlok na yong wanda ngeglak nami If I chums a Konyang or Lapching, Hammer made a milk in a baby, Mongmay pony up to China them now. Yoblak now make Pabu Monam, Hayanga Hadawa, Tomana, Tobu Sayang Payma, Chams a Yopwebak Alaching, Naumaka, Togi, Tamahan Kabe, Dojing there. Kawang Aucha, Dogi, young. Sosan Balanda Tobu ya anam no pai lakching ne program number 5 and 6 hado mo iyo adawe ka phango buching ne jam sewe ka yanang mosawa Israel ka dalan khong kimbu da e yongwan bawa nomanda ngau fa bua hado ngonang yongwan bada tobu cha fado oyen na heka tohu tayabai moilana tobu ya paido heka hon Kam yeche maa sekpan yan semai buba biangkai wanhing 40 hayanga maktik yon min paibu lingbu inkia
taka yandi yang pai ni so semai buba mai so hayanga mabu semai buba setabu ngonang tau kai ma kawang da to bu atau mana yu yeliang bu yici hayang boy semai bu hai to mana habu wang lam ngonang hada memuhiman tau lang tau jingne au yen au sina tani KBBB mission day of prayer me ni cha nan me je hagangi bu no envelope me ni cha nan me government servant launching na 1 day wage hado hang sing ngaya ba salaried kadalan hado launching ne anu ni je hajira mokpulan na yoye dobu adama khobli do nang adam haja adam toin ling nang hayang adama haja ni haja lem ngok la kai do jing ne KBBB ga mission jing ne se envelope fe bu ma ni cha nan me au yenusen mai dam ya nang bang chim men me hayang pu manok men me mong me pon ya nang hado doktor wang bang bu mong long do bu hayang pan phong ya pai ngonang yang tau yo ma teman fai Mr and Mrs Yatwang Senior Inspector MTC Hostel welak jing ne enok room cha sponsor myang lak sibu first installment ma lak i pha ngoyang ge anio ni suba installment anio lak i sayang lakli complete ya bai bu hado akhung du China dam nang enok tu mong mai bu China dam nang sa to bu nam no bai lak jing ne sau san balan jri bak panang Hymn number 193. 193. 더는 너만 반풍하세요 낭은 행하위 바가야예 어세도 징마요 영어도다 낭연위 바와 제쟁을 이낭사다 아데 라그덕다 영원 바이랑 무해마나 야파네 야파 아야야 발락덕구 더하팅 락부세야 독반다 이람위 부양만 이와다 더원다 이야영아 영파와 어다 이부자이나기 오아사다 아데 라가덕다 영원 바이랑 무해마나 야파네 야파 아야야 발락덕구 yoblak ngau me khado ki ngonang KBBB me executive secretary woyanga staff lan president of woyanga executive committee high council member lan ayen hai tuiso jingne yoblak ni subwa me KBBB mission secretary of Weibu sa taman fai mission secretary ala Reverend Paiwang ngonang I Weibu mission board member lan anio KBBB mission ka soma ngokbu missionary hai evangelist lan ayen hai tuiso jingne yobla Nagaland NBCC NMM pangma missionary numbers yongbua awangna au
อย่าพันง่ายบุเสียใจยังเกมิสันเสกิเตรมบุมันยิ่งไม่ใจบัวนี่สบุบามาก่อนยังนั่นยังหลักหังไอซีสังด้วยมิชชันนารีส่วนบุปังบัวสินังให้ยังบัวหาดาวหังเน่สิวันเดตมันไปโอบูอีสเทิร์นยีเขาแม่ตมันเน่หาจ่าให้ของอาภาบุเอวานเจลิสมิชชันนารีลันมังไลบุจึงเน่อันนี้วันโจนกตีอาโอมาบุลันให้กี่งบบุจึงเน่เส members ไปยองปังนังหาดาวกี่บุลัมเมใจยังเกจากีบุญเชียบมิชชั่นมาไม่ดำยานังแต่ก็มาแกบีมิชชั่นมาแกบีเชียมาไม่ดำยองยาไปนังแต่นี่อยาลักไปยานังมิชชันนารีสลันจึงได้เสด็จมานุยบลักให้ยังอัลโลนั่นลิงบุกี้อันนี้ชิยองชิลูโซมิชชั่นลิงออกลักจึงได้แกบีเชียมตัวมันมิชชั่นจึงได้ยักลานดำบาให้ยังแกบีให้จำเสพาร์ทเนอร์ชิพมามิชชั่นตัวลิงลักยาหายาใครเสหาตัวเงาหมึกลานุอมยังตัวมันจำสิยุบไปบักยาฮาเลลูยาชาวบ้านบายงวันบาขาวังนางมหิมานาดัมบูฮาดบายบักอเมย์ยันไม่จนมันยงบุฟันังก่อนยักบัพติสปุมนกปังชิมแต่นี่มิชชันเดียพรีเอร์งอนังฮายังฮาดนี่ตัวมันอวังเน่ KBBB แม่ Executive Secretary วายังงบุสตาฟลันMission Center มงบุวิญญาณบาลานจึงนั่นเสกาวังนังบุยันฮิบักอเมย์ยูดัมมายบนังอวังนังนังโซซันบาลานโซซันยูลานยันไม่อังดัมพายังวังยักวังไงเลปีบุมกาวังนังยอมเดอยังอันนี้โอ President วยัง Executive Searching KBBB Council Members ลันใส่กาวังนังชวนพาayan chin sobungay dadam nang mabu hiday amay fay pangchim soching buina dampa ayang Reverend Pai wang awuyang KBBB Mission Board ayang Missionaries Land hang sinangonanggi yaman ayan noksalan say kawang nang yomdaw lenga paibu mission duisa report lili ching na kawang nang damenyong bufanang aniu yalak pa selu sa siyong sa aniu samay sa ling oklak ching na KBBB mission porte kawang nang mabu hiday ayang konchong yakay ayang KBBB mission tuiling oklak na tanyiu tumana nyichan nanme ya abay nangge owang dang kawang hadaw gaye konyak pangchimme konda kongbu de mongcham bungonang daw ching na pangchim pai ngok bu bumenok hibak feme mission me partnership me hegi yalak pa tuiling lak ching ne nang nilan mongjang nang muimana dampa nang daya abai bu panfong hayang monglongin eseo nang men me chao dam nang chona dai wanda mission film me hayang bumenok tu show me anyai wang ngwe dampa jupoi dalane sopanang mongai yeu amen Adama yupu mu omlak ching na sa lainnya na Bible ma ngonang prayer request. Adama tak hadin bu ching na chinang bay. Adama allow reasons. Hangyan na hadaw ching na sa kawang mabucha na yebu wongbong sa nyan bay. Ngokulak. Ano kim ching na pay yook po online ma tak hadin balan laybu. Ngonang bay. Yadak yadin bu namiyang gama hibak fema yup nokta pay bu samay. Ang ching ne online me lailak na bunyu bubalan ke mayong yok po hay yong seriously takadin bulan taulan ching ne hay mayang kalap tau hay me online da teman bumanok lan tau me lailak ching ne mayang mong yapalak chamloy nang online me laihu bu mayang kama kawangan nang da wheelchair me sot yang online me lai kayo ninok si bu namiyang kamaan nang mayang alayang ayatay lang. Tawjing ne, oyen ocean, takadin bu mong sang mong mayang bufay. Online ma lay ngonang ge ating lakto nang tak may lak. Hayang oyen may ngonang ge, ani ba yupnok hayang ngoy kalak ma kawang kimching yam mapay ge. Oyen ocean tanap tau ba nyuy ching ngonang ge, tanapa alam cha.
mabu ka wang la yunang. But one thing, hayang ba tau yo mo ocha si bungoyan. Hadaw nang top priority prayer request. Kawang song da ya ha. Nang ayan ching na haya, ninok ching na haya. Au hi ching na hayang hangi ching na. Tau kema, au yan hangi yi edang da baigay sa Jisua nyekpu. Matthew 11:28 man. Hayang takhaden bu say. Pai siyong bu Jisu Krista men ngonam. Tau jing na cancer ba siyong bu yichi. Yisigama alo ba stroke tau ba takhaden tau ba siyong bu yichi. Hayang boy Jisu men hay siyong bu ba. Hayang Jisu men na yok lak hangyo yanam. Tau kami if you are not well in body, sick in body, or troubled in mind, Juday ma, yung mong sango kuma, or weary in spirit, yahama sangabong ito niya ngo kuma. Jisu inang, come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Tawa numanda tulumay damlak hadaw hanggi esay atangda yabaygi Jisu ibunga ngonam. Teman mo lan mo ha. Let us close our eyes. Come if you need healing. Jisu Krista song da bagay nang jingna may dambu bongbong na miyang gama. Taw kema Jisu dang da Bible hawe. Sagi na miyang yui nyui me yong lak jing na sa tong nang. Oyen may dambu yahu. May dambu bongbong na miyang nang yong bu oklak. Come if you need peace. Nang jing na jing may bongbong na miyang gama. Jisu Krista dang da bagay hayang nang Bible nyui me yong do. Come if you need strength. Nang jing na bongbong na miyang nang gaa. Kawang song da bagay hayang nang sot po sot jing may yong ahodo. Bless your hand where you feel pain, if possible. Numan atam pem dang dama takaden bu fay ngo. Daw nyuy man nang yak at yun yang yop lakay si kumaa. Ating lakto hayang nang takpo nyuy de. Yoy yak at yun yang hayang hadaw yak te isya Jisu men me chuan bu yang ngona. Daw kama yoy takpo nyuy de chuan bu oklak. Fix your heart on Jesus. Hayang nang mongjang Jisu hay ang duhu. Fix na miyang duhu Jisu hay. Believe in Christ. Hang hido ating dalak. Hayang boy Jisu Krista day tanap ating lakto. Hayang ataw kaya nang taktay lak. Nang pem may damlak. Kawang ayan jin may mandamlak. Aniyo yung laklan mo ya. Yung laklan mo kama. Kawang amoy man hibak em nang. Aniyo yung buok lak. Aniyo yung buok lak. Kawang amoy man. Yes. Hallelujah. Tumana cham sa yupoy pagya. Yupa. Achaw ba? Ada ba yung ba kawang? Tanap nang song de. Mong sang mong mayang bu. Hanggi yi pay. Nang kadalan awian pay. Kawang nang nginang. Nang awa. Hanggi yi ki bulan. Sangapong bulan. Atang de bagay. Tawa. Hanggi tanwaka. Tulumay tampaning sa ibu nang ngaw. Ngopu tangme. Ating lakpu pay. Hanggi yi. Yayang nang kadalan nang song da pay yung ahonang. Achaw ba ada ba yung ba kawang. Nang asa hadaw minik kondama. Tak ang opo hadaw takeden amyang. Every sickness, every disease, every weakness in your body. Hadaw tay na damdo. Hadaw yang na damdo. Hayang nang kadalan bem. Tulamay dampa. Nang may damlak ba ang anwong hadaw. Hayang oyan ocean. Today mapombu ngonang ye.
Chilome Yong Sangangonangi Nazareth Jesus Christ Samanma May damlakpa angan wong yudamnang Nanga Jisumanma Wangdanga Wangdanga Chuday Tulumay damdo Chuday Nanga Chingmay na miyang damdo Hayanga Kasi sa angbu Hadaw kan mong Chuday wanban Ese Nazareth Jesus Christ Samanma Lana damnang Jisumanma lana damnang Hayanga wangdang kawang Hanghiba mago Hai wawung onanggi Hangiba takay den bai mongsui ngonanggi Hangiba ngaulan jingne mongmeng ngonanggi Nazareth Jesus Christ manma hadaw mongmeng taidau Jesus manma hadaw mongmeng jangdai damnang Nazareth Jesus Christ manma hadaw nyam sebu takay den ameng yandau Jesus manma yandau hadaw dak taidau Hayang Nazareth Jesus Christ manma Hai sokongobu Yakpolo yamaibu ing hayang sang yong adulo yamay opos syama takpu Nazareth Jesus Christ mamay damda hayang bolo yamaibu yak hayang ya Nazareth Jesus Christ mamma lana damba Jesus mamma wangdang ka wangdang angan wong pai lana damnang hayang kasi yaha changadai damnang awian ocean yaha ma tulo yamay opong onangge Jesus mamma hadaw kasi tayo Hayang nang kadalan sa tulumay damba Wangdang kawang Ngani tumanjing na menglak nang ay sing Hayang boy kawang nang dasip si yunang Nang kadalan tanap yung bulandang me Kawang nang ayan chinbawa dampa Chinlawa angpa Nang sausanlak nang doiling lapching na Ayan ocean domel Menya na bay ngoya bay Nazareth Jesus Christ saman ma Yakacho na yobadam nang Takpalan nang may damba Hayang mongsang mongmeng ulan tulumay damdo Wongbong na miyang buyu bulan kawang iman bay kaksubu hibak ma kaksubu doiso nanga chana yibu ayong pado Hayang oyen online ma takhat denday ngonangye nang kimching de nisabay oklak chingna iman mongobutak Nazareth Jesus Christ man ma tayo Hayang saan ang may damdo Wangdang kawang nang minyong fanafayup nang tawla na soba nang mongay iyo Amen Amen Sotkay Tumana hibak fema kawang may dambu ayong Chingna se minyong bu faha Hayang iso sanlak idwiling lak obeo tabi Akem ne Yopu mo umlak chingna Hekia singna damnang Taman fay tikon board Ngani Monday Taman retreat Yahama nyaw leibu Ayong yaklak chingna Taman Thailand ngonang Taman yikaw in biu area yikaw de Nganap wokpa ji mambo yayong bu Longleng dengoylak Longleng church tikon board lanpay Yobakembu Hayang in direction Sharing time ngolak Hayang napning pong tau mahalak Iman pa yobakembu taidam soyang Tonsang district yikaw de pa tailak Longbang semenbu nyujing jang ngonang Tobu song me hayang boy Donsang district under Taugan me Dikon lando me camping ngolak Day one Taman fay The biblical role of church elders Hadaw nyawlak Session 2 me involving a vision for children in the church Hadaw ngolak Session 3 me building a healthy team Hadaw nyaw lay bung wala. Day 2 hadawa tunsang taon me. Hayang hadaw ma session 1 ma 21 years of life skill education what we learn. Hadaw ching ngaw bung wala. Hayang session 2 ma father school concept and impact. Hadaw ching ma taman nyaw lay bung wala. Hayang hatlem yan Tunsang church lanpay taidam yalak kawang ngau tamhan bu kebisyen timlan kaya phabung olak hayang hat pelinap kebisyem dala ilang tau jingne jingmai lamlinge hibak feme pumanok jingne wangyak wangai yobu kemlak jingne se kemangok bulan tuman jingne tuman
ya hamatim lak hebak yetau opujing ne ni cha ni I retreat time hagaya akem wanda yo bukan bu mu omba aneo hadau mong ma todo bu staff lan kaya hayang yo pu committee chairman secretary lan kaya ni cha ni mong ma ministry tu so de pong de yu nam no tan lak sine hadau idam nam kawanga muhima program apa ngobu kia KBBP mission chiang yang yopu weibu aneo tobu saibu munyi weka weibu batuman pai revenue yum bada minyong panang elak panang ayen nang tuisu de kawang muiman pa. Program number 4 Brigade P ma Hemnolak Jinel se Saint Thomas Mission in Church Chairman sa Hemnolak Jinel se Saint Thomas Mission akong de hibak ebedam nang.
몽하마 바부기에 해밍 아마이 미닝 아마이 파에 로코담부 센 토마스 미션 아콩데 민용 바부 짜이담낭 일락바 kawangan numan ayen tu sudah kawang yelak pa moy mansi sa tuman akyang yu tongnang program number 7 kawang ngau ya apelak speaker sengunang sa mulana pona hobuna mulan yong ha cham yong ha sa speaker de hibak ebadam nang Mulan sot kay? Nap may. Wang sampa ngobu tenapu akong way pa. Aniyo KBCM Nyumba Woyanga Sausanyu Sausanbalan Baingobu Orden Ministers Lan Associate Pastor Woman Aniyo Associate Pastor Youth Woyanga Tanap atau Desen Yongbu Yasanyali Yongbu Kamjing Teman Kamjing de Kamlak Jingnan se Baingobu Ni Amailan Mulan saida yelak pa pona ya bu hadangau China tamnang tanap tamana hangi jingna champai no se yang sa dangu sa ba taman kongkum sing oklak tamana yop bumo yop sodagi ngau bumo yang bu ngau bu ba ya kongkum ngau sodagi tini taman hada macam buah yelakpa KBBB mission day mission jingna tai tolak jingna yopu yalak jingna se jembu tarim jangonang ane deneng hadau KBBB mission day of prayer jingna phane phabu hadau hibakta ngaulak ngaumuk teman de phang opua kawanga ganbu Ningdoi, the love of God mission sayang apangona. Tawa kawangau ya mandai be apai jamungpu. Nyanau kemya ani nyanau apiang hemnida kawang mukti siwa hemnoklak jana se hibak paramna. Lakpa wang na moy landan na may sa teman pay nyai nau tumi lok lak hema kawang agan bu sa tumi kawang magti siwa taw lok lak ngonang
It's so bright, the darkness has to flee. Hallelujah, it's been my consent. For I was blind, but now I stand redeemed. For what could break the chains of any prison? For what could hide the power from the grave? What could trade my race from heaven reaches? Only the love of God. Oh, hemel longning kawang hangsende kenbu, iya teman yang ibu tang penpai, tau ching na nyifi bu matemani temen yong ha, hang sin yong bu kawang kenbu. Hang sin yong pu tau bada ye tau wok la hang hi mong chang pai pin ye ok la ia lit nye sana say chay lay bu ba i ayan tau wang ngồi tâm lạc na pa. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on that gorgeous cross. For all our days, we will sing our Savior praise. How great is the love of God. How great is the love of God. Praise be to God. Kawang magtisiwa nyanaw ni kaya hema may loktam jinase ilakpa menimbo panang kawang nangi ayin series ilakpa kawang na moiman tamshi KBCM yopnok yisikama kamching diman pumanokta ningdoi jang mission jang nyawlaka ala yiji teman kongkumbua singa ngonang jai ngonang lenga painang hayang boy tenap hibak saukono bu hibak ma teman yilakpa kawang ang jingjing nasa mission tuilenga talak jenasa kawang ngau jani ya temana atau ngau daiha au ba teman bungau amai John apong lem aliang pemewok teman agenda ihembu jai hembu atau bungau amai da lai Taiwan da haga ngekelak hangchingna kawanga karung yuda haga ganbua au yenna ida ading laklakai yemalak hayang boy jendebu ayan ngolak jingna iya yoi halom pa atau kawang ngau ngonang kawanga temanda ganbua atau laima temana ngi ngonang kawanga temanda ganbua tuishoma hawa ngonang atau hangi si igma kawanga temanda ganbu kaya 이 요의 할름 지수 그리스다 선양기 하양아 이더
ading lakpu lan te jindubu ayen padam lak jingnese ayen pana papo pai pai bungonang au badaman ningdoi si lakai ningdoya tenapu teman hadau ki bekamjing ma wang bujici ningdoya niomba lan gaya isigama missionaries lan gaya wang bujici hayang boy temana seng ya laka awang mamu ningdoya kawang i mungjang ma isigama ia tai bu judai ma ngoyang ki teman kata ada kawang manyak wan temu kawang teman te nyek jangki ane anu keadalan iman anu janyang manyop wan temu wang danga anu wan telap anu wan tamlak jina temyangki hatauma John 3:16 mi ibwa kawanga garuk nyuda sepsibu sib yici hayang boy yonga kanbu Bible ma teman atau Bible terlai wanda haga kanbu sengwanang pada English ma ope ilakai so loved the world God so loved the world yonga kanbu sa ada nging oknang kawanga kanbuwa ngau hayici yisikama kawanga kanbuwa amang toilam jani yiji temana sengaya laka kawanga kanbuwa tuishoma hamito ibuke haubu hayanga kawanga kanbuwa bobu active ayinja ngonang tauna mianga kawanga kanbuwa jinga yok okpa i halum teman anu kadalan yamlak hayanga yinlak jingna karung yuda mai ne meanga teman pai bungona ana anulan jakma ayen panaphalak panapayanga anio anulan jingna i li hayanga yang yanga kawanga ningdoi tuisau teman te lungbungona haka kawanga kan bukaya yai dabu teman kadalan anumu putona ngayanga kawang hayamlan se teman mincing identity pa nyipungona hadau kan bu gaya pana pabu ngaulana yuisa yenlak yesigama yenbu me laklak jiji hayang boy I had a pongatam yanga imano yentan lak tuisau hadau teman te ngonang Jisu Krista hadau karang nyuma payanga ia den yang tempu nying toy tuisau malang yangke hami teman hanggu pa ibu kia ene yekam uncountable mission that he have accomplished during his short time of period on earth ene yekam malang yangke tuisau ana iya semen lambi ma okpungi yangki semen lambi tu shau lili saima Jisu Krista okpungi yangki hayang boy oba temana lambu lai tu shau lai dalakai hadauma temanda iya ngaubu jangonang oba temana lambu lai ja apung ja alyang tat dalai dalakai hadauma hakang ngoklak hayang boy Auba yaha ajau numan tangda bailakai numana ngan yalak hayanga Jerusalem hayanga Judea hay Samaria saima hayanga karang nyu agam ngoya numan sakine menglak Jisu Krista temanda mission doilek linglak jinese ngaukam pabu atau lambu doima ngingoklak Auba Jisu Krista hatang ngau wang tai lakai ibai woi bulan penlan woyanga ibai woi bulana tai bua tasana ibai chama toilinga paibu kai
iman the ngok jing no a throne kind of a throne isigama henghau cha phalak haya se dai buja ngoyang ge ibai voi bulan hayang boy Jisu Krista anyai ne yilak pa mission toiling lak na se ning tam pungolang hadaw doya demanda tini kawanga Jisu Krista demanda padambu suggestion jana pabu yiji no isigam advice jana pabu yiji isigam scholars lan chimyanga theologians lan chimyanga sengay mam lan chimyanga debate myalak jina pabu yiji. This is a commandment from God. Demanda pabu ngaukum ayong jangwanang hayang boy hadaw ngawa pumanok demanda ngaukum jana pabu ngonang tumana singlaka pumanok ja tole mai sa ngolak jiji church ja society ja association ja teman Christian ngobu teman tuisau yeleng batole mai sa ngolak atau di ibu jiji apoy kawang saki ni menglak jingna wangbu pumanok kamjing ja ngonang auba jisuya hadaw ngaukam phalak phawanda ibai woi bulan akada mayanga yengo ajing hai ngoyang ge ani imana oklak chia bai se nyam nyam se ngoyang ge sengai mam du ma yenang bangoyang ge ani wong hango yenang bangoyang ge hayang bo jisoi imanda yelak ba Jerusalem da Samaria da Judea da hayanga karung yu akam dengoya saki menglak isigam saki menglak jingna ngaubu ngonang Jisua pai woi bulanda ibuwa sengai man bu pai isigam alam jalang yanga mission strategy jalang yanga isigam sengai ngen pai iji hapoi achau yaha ngan mong pai mission tuisau ling lak jingna se yangbu isigam ngaubu ngonang hadaw X 1:8 bungau jana meyang pusayiji apoy teman monghum bulan nilan Christian amailan jingna mensing identity jangonang Jisua hadaw Samaria isigma Jerusalem Judea karangyu agam dengoya hangi di ibusi to tenapai hadaw da jinga shari meham nang over Jerusalem ilakai Jisu hibak ma Jerusalem ma sagi menglak jingna isigama ministry linglak jingna yonga wan bunyoy ja ngoyang hangne sigama Jerusalem lana kada lana ida ngawi jaibu ngiyang ge aniyo ida ye ishibu ye hauyang ge hadaw da lepua Nyingdoya teman jingna pumainok jingna nilan jingna nyingdoya teman noksama nokma wanglak wongpung se ibongonang teman yoin noksalan pai awangna nyingdoi tuisau lenglak wongpung se ibongonang hama teman jingna Jerusalem awisi teman jingna Jerusalem yoin noksa ka dalan ngonang Yoi sem nyusem balan ngonang. Yoya doi leng ngok pun yoy jing. Anu sausa ngok pun yoy jing hadaw ngonang. Ane yubilan ngonang hadaw teman jing Jerusalem ngonang. Teman oba mission doi si lakai siung ba teman the concept of mission si wanda approach sa tai nang atma ongyang leng lakaya sa tai nang. Hayang boy Jisu Krista ibua awang na Jerusalem sibuhay yoynok yoyubi hataw ma temana lenglak ngonang temana jenda sengongok pu no noksalan pai isikama semyusin balan pai isikama ngingok pu yubilan pai haungok pu semyusin balan pai hataw nyingdoi tuisau yeleng okama
allow strangers karong yur tayanga allow again ma teman yising bu nyoy da tayanga hado ning do so leng wang la kayong wan bu cha ngona ima isu ma Judea Jisu Kristus Judea da sejalak pa inang Jisu e Judea e wanda teman pai jambu nyongo wang lam ngo bulan no teman pai jambu nyongo wang lam ngo bulan da ibong wanang hayang boy ka wang saki man myang bu kong landa ibong wanang teman ka ra memu hayang boy yoyo thoram no yoyo thoram ngo bulan da ibong wanang hadawa teman konyak wan kon mo ma ngai ngonang anio konyak majiji teman monta manohoi teman yop nok manohoi khamjing manohoi hadaw kibu jewan ma ngai ngonang hadawa temana tawa yong khoi nyai ngola giji Jisu Krista ibua hadolan leng yelak teman ning doi ngonang hadolan leng yelak yidau shi ngonang lemsuwama Samaria mission across periods. Auba Jisu Krista Samaria jingma ngolak imana Samaria jing men ngolak ya pai lak I pai ngok bu voi bulan penlan imana yonga mong they hesitate ta yangki hangne se gama the situation between Samaria and Jews hadom iman pa ma yong hatred no yilang putui ma lang yang hatred jahajar yilai hubu nu saka hadoki hibak moyang gi Jews hated the Samaritan sorry hayang bo Jisu ya singjang singa iman da Samaria deo ka bangau pongtam lak chingna se ibongona hadom ma tamana sing ya laka nyingdoya allow religion bhai lan bhai allow nyung wanglam lan pai saki mengalak chingna demanda ibu ngonang belima karang nyu agam ngoya senang across the world karang nyu agam ngoya senang Jisua hataw ma ibua teman comfort sonma bu yikyang kayanga mission tu show lenglak chingna se ibu ngonang hataw ngau kama Jisua liyanga no yanga yiyang paima hadaw teman I benlanda I voi bulanda ngau kam pa ngona here after experiencing all the good and bad things in his ministerial life ia hadaw ngau ngona over teman bungo amai Matthew 28:19 de lai lakai Jisua hake inang taidau hayang jat sai ben namyang na tamdo go and make disciples all nations Jisu Krista demanda yelakpa Matthew bungo my Matthew 28:19 de ado ibonang ane auba demana John 21:15-17 de lakai hadama bungo jangye no Jisua John Simon Peter da nanga ada kenya do you love me nanga ada kenya sa lemma tongbu hadaw bungo taman nginang Jisua Peter da nanga ada kenya sa lemma tongyang phaima hai I nilan paulak jingna Jisua I bungonang tauma Jisua singhu bo ating ma teman nilan kawang da ganbu namyang ma ida ganbu hayanga iya ning tau bu isikama iya nyawa lai tau bu to henan ngau yelak pa lingbu kaya kawang ni halan yenbu hai pau tak putoi linglak pongpong sa Peter da hadaw ibonganang kawang da ganbu namyang ma hadaw ganbu ngaulan manjai bulanda ponga tambu kaya kawang ganbu haulak
chừng nên nhau bu tầm ăn không ngay lạc ngon Jesus Christ đó ở từng lạc bu bu mai nọc tầm ăn hạt đào nhưng đôi lưng lạc hay với lưng lạc hay nâng này lạc chừng nè Jesus Christ tầm ăn những người tầm bu phá những tầm bu gì chứ các bang những đôi với lưng lạc hay tại sẽ làm hậu bu gì chứ hàng này sẽ ikma mission những đôi lo lạc cần như năng từng mà các bang tầm ăn đó cần bu hay ang iya tầm ăn yen dam lạc sẽ sinh kama hiyo chừng ở yo lạc anh những đôi đó bông dam lạc chừng này phải phá lạc tầm ăn cả rang ngon Jesus Christ namana saki nemyangai si bua hatawa hami tau ibu kia sa teman so cumung punyium balan sa ilak jeng ibu yici anio kan bhima nagalana sonbu konyaklana sonbu missionaries lan emanda sa ibu yici teman nilan Christian believers lan temanda ibu ngonang hami tau ibu kia teman jengna Jerusalem ma teman noksa ngonang teman jengna Judea teman community mung hayang boy alau gan ma tai bulanda ibu ngonang anyo teman jeng Samaria teman kawang ngau mancai bukung dan nhau lạc chừng ibu ngonang anio karang yu agam ngoi bu si bua across all the world khung kumbu whole nations ti ibu ngonang hataw tamana linglak mission tu shawa hataw ngonang hayang boy tamana practically taman lai dai wanda moilan na sai nang taw missionary na yimang oklak evangelist na yimang oklak nium bana yimang oklak teman yoyoy lam kem ngon hayang boy auba ning doi silakai temana chamlak alam ma ngon temana lenglak tu so ma ngon konyo bagai sa yiji evangelist tuiling basa yiji home visitation da yang yopo masa yiji hayang boy lenglak alam ma ngon ning doi teman nilan teman Christian amelan Jude mai bulan teman konyak mama ngon sengai mam bulan ma ngonang vision ngok bulan ma ngonang wisdom ngok bulan ma ngonang hadoki bulan teman jamyanga sab jamyanga mission toiling lak jenase lam holak ngonang judai macam lang ngonang yopu mawung nang buka dalam ma ngonang teman konyak ma namana evangelist landa isigama mission toiling lak jenase ngai bulan da jilak ba yopu macam lang ngonang kunyaka yonga hakatai tairgi saba hakbalan maangonang singahingan ngok bulan namana pabuma mission tu show lenglang manang namnolak pumanok cha namno bai buru tamana jamlang manang ana pumanok cha sontam lak jinase karaling ngai budi temana hatau da jam lak ngonang ani mongyong tambu ngau temana ngau lak ngonang that is our duty as a believers digon port lana church port lana isigma hatau mengok bu pumanok staff lana salang lak tu suji we are all equally involved teman mission Jesus Christ mission tu lengdau si buat teman kongkom buda ibu ngana tini KBCM mission tu yeleng si bu je tau ngau bo lengnang for the past 8 years tau kena pangjem accountant ne sausana pai wanda ngiyanggi ahire jam hangilam jam kongkom ngiyanggi yasan yali tu lengnang KBCM yeleng si bu je hayang boy hayang yelak ba temana leng dalam ngonang
teni yo sao Jisu Krista bungau amai manchai bu kar ma ngonang jing ma ngonang kara ma ngonang hado da yelak pa temana linglak ngonang kawanga teman anu ka dalanda yonga kenbu jingna I halum chango bu temanda phayang teman karnyu hado lenga yelak jina se kawanga ima iha chango bu teman jingna phayang he love because he love us temanda kenbu jingna mission doiling lak jina se Jisu Krista sonyang tau gi etni teman kenbu phai atau mission tu sholeng talang wanang hami tau ibigia kali nyum balan saling lak ji missionaries lan saling lak ji we have different means teman means mang wanang atau tu sholili sai teman jam lak wanang ning doya Jisu Krista teman da pabo hami tau ibia ngaukum ayong jangwan teman da monghom bu nilanda temana hadawa hagago lenglak mongbong this is a urgent needs Jisu Krista ngi bu jingna teman da ngau dembu atau ngaukum jangwan mission na ning doya tau jina yelak pa teman kebishem pumainok konyak jatnyo teman yelak pa mission toy lengan talak wanang temana halan lengyangki report mahalang ngo de bud ngo yang report mahalan ngo de buda wang lakama si jiba tawat tesena phayang buda jam yang buda wang lakama jiba temana yelak pa tu show lengan talak wanang tau kai tani teman moilan yelak pa sepejema kan bu bai sepejema kawang angjeng jalon dalak jenis saya yelak penying tu show lengan tahap hang nesi kema hami ibu kia kawang ada mana Jisu Krista temana nyeng tampu atau tu show atau karung nyung ngok wanda lenglaka atau nyeng tu show cang wanang sengengok butuk tu atau kawang ngau bungau amai John apong lem aliang pemuvuk ane lambulai tu show apong cha aliang tatya panyanga nan phang tam nang chai bala ne sai molana kawang moi man tam si amen mongamam babu kia kawang kenbu ningtoi atau John chapter lambulan ani Matthew tungau mabu yapanya yang khoi nyaya nyau damyangki anyena chaya bu saji hayang boy moilana yoyo sanga yebokambuma singnyung인uma 향부마 억부신나 동안 모일라나 도기 알링하다 하오사 방유하다 도기 파워자이 담낭 스피커다 민용파부 일락바 낭 연낭 도시다 가왕 모이만시 사 프로그램 넘버 8 Tuitim loklak hem number 159 sa tuitim lak jina sa tuman hem number 159 FK (159) episode yang bang jam sejauh
9 tuai tim na yop lak akong seng phang onang nye na mong ma pha bu ki atani do ba KBBP mission te of prayer daidam ma chong ba ma woyang a tewang a yop punyu hem bu ngau ba ba je hem lok tam ba khong ni mission chiang ma yop pu ane to bu sai bu ane kawang ngau ya pai bu ba moi lan a yo dan ning dam bu do mai dam ya pai yang a moi lan de kawang ngau u dam yang ki ilak pa atau taidam ma atau mikti siwadam bu jina sa khongmen ma do mong mai bu do ngau chana dam nang yo punga mik cha nye do ki dam han nang awang na KBBB mission center ma to man pai mission department ma mission secretary pa jai reverend pai wang ma woyang a ngobu mission department ma ngobu sosan palan jing na to man iman tui show iman yen jing na se yo bu ma jam ha ni su wa ma mission ka show atau KBB mission ka show ma how to nak kina sa ling ngobu tok ta nyai na alo kan da sa ji heng boy tuman nyu jing mo atau Nagaland mong ma sa jin mon mong ma ngobu nyu jing ma to kia ling a chuna ta lak kina sa ilak pa to mission ka show how tam ba sa ngam ni si bua ma to kia yo pa lem si bua ma tumana yo pa ta ngobu FNDA atau memorandum de sign myang tam yang ge hayang boy atau adopt na myang yang ling a chuna da lak kina sa kada amai wong bong to jing na sa ayong to de ki se pang yu ham boila na mong mai nang hayang boy to ling a chuna an yo lak pa khong jing na se phan pha bu bai ling lak jing na se kada amai ngai dam pha se to mana yu pu ma cham ha anye na boila na yak yu ling bu yok lak hayang boy boila na yup po cham bu kai ya atau FNDA tui showa oklang onang kawang yo om gama dawa cha jang jana hai melak to khai kan ding mong da bu phai chu da ya jana sip sayang a cha tat ngobu in piu woi balan woi nyulan naga katalan de tei tam han bu chu de emyang phai tei tam tei han bu chu de emyang phai so salak sine chi hang boi tei gan bu tei sip sa bu chu de phai samai bu ba reason nang how tam pa se to ngamik lem su bu na to ya yu pa ne na ya pai bu tai dam yong mai so dam mi nyong pha yang a yu pa ne akim na to man pa amen se ilak ne se revenge yum ba de yu pa tong tanang james yu pa hallelujah hallelujah chao ba yin ko ba ko bu min yong pa boy KBB mission chalon da pa wang we da pa o sa yan pa ba yung man ba ka ba na de yu boy ayang at ni bu tai da ba ko boy ba ko boy yang a jabe me cha sa nang boy ma da bu da ba yung yong pa boy ayang yung man ba ka wang sa yung man ba ka wang FND yung man ba ka wang ha da yung man ba nang yelak pa nang chon ya sa wa boy pa me kai sa ba ayang yung man ba ka wang chude yang may wan na may be ka da ka kai ma yung man ba ka wang na yelak pa nang boy pa o sa na yung boy nang ay sa le pa para la pa sa ko le ma na chon ba sa na yung man ba ni sa la ni man ba ni ko ni to ko na wan ko may sa o me yung pa na ya na na ni nang usip si ko yung man ya ni nang bu pa pa ma ni yen si la usip sa wa yung ma sa la ki sa mo mo yung man na nang yelak pa nang boy po sa awa nang pa na boy pa ko ni mo pa na sa yelak yung man ba ka ma daw kung ji ko yung ma ni yung man do nang si ko ma ni yen pe che ko nang boy pa o sa yang na yan may ba kami ka nang si mo ko ma sa pa chinya ma nang no ka la yan nang man yung ma ko ba ka ba ikaw la chinya nang mo yan na chon pa o sa ili ko mo ma ni ni ba ka mai yo ba da no ko ji sa mai so ko ni ko pa yang a yan na nang mo si mo ma ni ko ji a ji so ko sa ni ko ma ma ya Chao ba da ba yung wan ba kawang KBBB mission dear prayer daidam muwango yung may ya so dam yang ki hayang ataw mong mission dwelling at aibu alik lik tambu chingna sa kawang nang luminyong fanang tenengo hada ba wang piang awang yi ma hado ya awang nang kawang nang umbu ngopa hayang atini tumana chaibu kawang nang ngau
lokpu hem hayang yup kembu hayang sepe cimbu aduman moi lanjing na akemba na meang ada dampa hatpa mong aduman kemayong ngwande kawang nang tuman tokpay siso mayom ya ani ba hanyoy yupnok kemjing ma kawang teman moi lan ngat sim cim oklak sing ne ani ungai wang bu hada ba KBBB mission dia prayer mo medem yong ya oklak pana moi landang ma kawang nang angan wong umbungofa missionaries lan payo kawang nang pumohiman omdo nang angan omdo sponsors lan churches lan members lan duman sabayo kawang nang umbungofa jumna tolana soba nang bumay iyo amen Oh,